no me chama a jotta no ko sipi ko ala he mi hanna ma mi ko min jeiro so ngai wo don de la hala kam mi wona pati ni ala ni yo ngai ko ngara do do wona ala so ngai ni ala ni we get down ko ngai ai ma jodo ai ma inna la ila de wani ta golla ai ma bi ta ma ka de mango ai ko wa la ngebe ko ko ma me bebe ko fetto on bakayo narde on bakadi ni ko fetto on bakadi ni ko bakadi fetto ni fetto on bani andi kon ko fetto on bakadi ni ko fetto on bakadi narde wulla yani yoki la on gol yatani ali wasire jok la on wala kan ti bebe s'il te plaît il dina ya tega ko at sobe fetto chambre do munir min ma jokku la on ka famata tineno c'est quoi ça arentila arentuma donc misali ataw dila ngol accu anda ko ndo dimen ci sonka la sika ko biru ma antungan he kam bebe mi wat antidan mi wata jo e do yiya goddo no arde ko ma do mi fanka do antidan la hidu ma ka sida yidi lan ko don hollirta sa wata sa ari wata lan jentagol mi wonna ma nana ko mom ma olande ko mi wawata andi ko ka andi ko ngadimo mi wawata nani mi wawata jore do mi yiya goddo no arde ko salon ma do mi joddo e dargol mo antidan mi wata fankro do mi do hiduma antidan mi wawata ndo ko parce que mi do hiduma andi kon he yokimo utir bawo makko bebe ko nu wadi sire kan mi tawe do yonnene ma bebe fi Allah hanna ko ndu wadi an kadi minni ya jokko nan do utira bawo makko bebe fi Allah wadan dum honno nana ala ko Allah ni ma ta wadan dum fi Allah bebe minna ma jodo fanga boda mi anda ko mi jokki aw fi Allah mi jeje mo bebe fi Allah ya fala mi wattu ta hanne kadi si fala ko fala yo hanna mi wade munyo fi Allah mo tata fi Allah bebe wada fi Allah bebe sire kala yawde kamabe mi ngi biro makko me ida yon ci Allah jabi simi mayali be anda ko moni munir walla sama do golde laari nade ta wonno ko modi ma aray no wayan sire momo woni ka galle andu gamen min ton so donc mi halano yawgol wi alan ko jeeji gol nan fi accepte gol jeeji mi anda ko ndo jettiro redu dum ni na programme am donc si woni o wawata hajude kam on do ma anda ko mbureji ni kan ngan zakadi mi to ngana moto mi hirsu si o yeti kan don ko hebi o ko dab no famude biro ni bab wona ko dudi addina ko dum no pet si sire mo mon ko wallahi si o tawiti lanka anton mi huwa mo filwi mi fenanta mo ni mo yemi min so ko anton ko to mi acci mo si mi ro mi ari na am baba wat mi sire wat ko mi ala non mi yeyi kat na wadi ko sire wadi a jarama
Nawat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslina. Ojo warailam. O warailam fala lang hesinde o quartier. O fala lang hesinde o quartier ko mi ala tay fuy. A jarama Allah yoba ko mo yankal. Allah dari ko gogara ka yannammi. Min be gore to nene makko. O jarama albarka. Daru, amari credit ma ɗum noddama ka? Abbo ndar sima connecti. Jangoto koyo laato koy? Abbo. Alante koy woni. Min heɓi satade ɗum e waɗade. Wala ino mo allin. Ay, noddimo ɗo. Allô, Koto? Oui, ça va très bien. Il n'a pas de bruit. Oui. Koto ko fi programme ngon toujours en wadduno depuis lundi mi abbike do an mogo fam ko halno den gon. Andi Koto toujours mi halante ka sa wadantala wata nuna nan similandike ma nuna nila mi jetti dama wango mi yowi do wata accu anduma no oye no jamais accu fialla wona ya accan do kur kala mi do zerande ma jawle maade mi do wadande ma kala ko falda taw mi similandike ma service nga do sukuma watala wadangol ko service ndo so ko milandi ma don ok awa mi monaki ko no andi faamu dun Koto kami woyande ɗon boutique numéro combien mi yahay hande mi yahay joni awa probléme ala awa santi on leyto do on non kay lan kipinan mo gon neɓata am tiran ɗum non kadi photoje mi naɓana yiya an tigi dara tawa golle ɗe woni no falirata noon. Ok, merci. Mi noddoyima. Si on mbayɗa gollude mi noddoyima. Mo laati. Ko kikide ɗum no yahanta. Imejata ɗum en janngo sakko wi. Subhanallah mi yaha joni récupéra ɓuɗɗe ɗi wona e juuɗe am. Demain on sort. Bimbi no yen soden kom ɓornoto. Mi karbira ngal taw. Kom ɓornoto gon taw. Nani ko ɗum arti ga sa mi landi ko no landandi ko ko bonon ta ko ngati
Halima. Why? Mi hewti goyɗo ha joni mi yalima. Okay, mais nini mi waɗa changerde nga nena fuɗɗi kelan famugol joni mi naɓare komi changeta komi changero ɗon. C'est que l'essentiel min ko ya aru mi fala an aru tun sa wata sangade waɗi ko fa changorta kon e forre sa kara. Awa miɗo yaade ɗon. A waɗu eña biro ma no joƴi de gamɓe kadi. Mi joƴi. Min joni. Alan sabbima. Romana rondi yoyde ide vrai fagi be no ben ida anda hade do gera do fino mi yalla do ko mare mini la yare ko boreja ali susire du koy comme susi kaji sire anani sire no humpiti kenen de yalti wono do wanti wo min hajanno dum ka ko anko fima ko kanko tun tagala da andi fondo min ko sire wadi ha mi jokkuma sinadu o wondi min e sire ko min gore mi kanko wadi ha mi jokkuma sabu hondum mi yahi fi wallugol mo yewten fiyare ko ni suredu no o ara o tawaran do wonna kanko wo kanko mi ngo ho sa fe wona dum o sikkan ko no sikkana la kanko fi man ko kanko tadi aw ko dum wadi mi jokkuma mi jokkete gadi hawiya mi jokkete gadi ha o tawa mi jokkiba mi ngo andi dum o anda dum mi me wonu gore na mi ngiwdi ko sakko wona inconvénient jino tongoy inconvénient jino tongoy parce que lan andi wel digal mangal angel siri me welduno joni me welda ay dum Allah wadi mi en jokko ko jubedi do hawti gorko hay ko dewgal dandi karambe weldi joni do wona ma fi ne ci dangi e ay ka place ni ga rek rew de seda ko no marno ko bilando ma bayno ma wina problème
you
tawina tawina dom ya andi mina ko anima ko ngani Halima no ngani tay problème andi ko ndu en fijino ha en fiji ndaru men du yalti heɓi noon probléme miɗo wowlandema nanga e ɗuman nagol awa e joy basket to mbayno hino ko jip Allah fi basket wolanta Allah ngari wolangol no probléme momi heeɓi on woli probléme am probléme an mi reedi a reedi mi reedi Halima ko soɓe wonda la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ɗum wonɗa wiide probléme ko soɓe wonda a reedi atti hakke fi Allah Halima miɗo wonandema probléme komi hoƴi heeɓi ko hiɗa ɗumannade la c'est vrai ça habi est ce que ka fof dari ɗo minima mi reedi abi daro Halima a reedi so mini mi reedi ko an jeyi mi reedi a reedi mi probléme ala handu ça c'est une bonne nouvelle ça bonne nouvelle a reedi Halima oki poy an minuma mi reedi Sauvé. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Bobo ɗo gardanen mo doyi ta hunde waɗɗumo ta goɗɗo humpiɗo fi makko yetta ko ŋaaso ɗon tigi mi faalata honɗum waɗa monir honɗum waɗa Halima mi garda honɗum kono no faallani mi garda riɗande miɗo reedi fatto inna mi garda mo ƴetta habbolan miɗo reedi fatto inna ala mi garda munir accitinta wa mi accitama mbiɗa inudela yo mi gardu ko ɗum faala a feeti konɗum nanguma accitin kolo accitan kolo hetta ndaran ɗo hande mi andum ɗo wotere Halima ko wallahi si a itti ndu e wadde ko kaani ndu ko ɗo wonata jeunesse ko yanuma ko fala kala ko falɗa e fe mayru landolam ɓaka woni hombo ɓay ko mi woni baabe mbobo ɓaka woni hombo ko woni baabe mbobo nga ewa feeti e yo ndu ko ɗo wonta ko ittete ndu ni epi kon jonna talan ko ittete ko ittirte ndu kon est ce que ka fof dari ɗo ɗawaɗan heeɓi nde nalan ndu ñittatake atti jonnaɗan moni komi ittirta kon fi Allah a sikka min nami jeeyaɗo ene anga miijitike moƴƴe si won miɗo miijiti kon waɗi kon ko an goni feetuɗo ɗandi kon faala yeyotaka mon ɗandi komi faala mbuuɗi komi ittirta kon a kamba ɗa sikka ndu ittete Halima mi sikka mi fellitu ndu ko ittete awa yiyay komi watta kon a yiyay komi ciroyta awa joni e yiyay si ndu iwimi kadi mi fuɗɗitoto ko billahi o bobo a heɓay mo mais hakkunde ni Allah Allah jaɓi a heɓay o ade a ɗandi kon ɗum si ɗandi kon ɗum miɗa artude ɗo deuxiéme fois nan anande ko wonma mi haalande billahi o a heɓay komi ittirtandi kon sa jo haalande si ndu itte mi yaro kettoa billahi joni awa yiyay aka woni an e gande ko mbo en naara komo ɓuuri marde solution enen ni a feeti ni komi jeeyaɗo ɗum ko ittete ɗum no Halima no kirɗi quoi rendu itte ronko heɓandelam mbobon Halima no kirɗi quoi mais na si o miijitike so wari o haalnira ɗum e so non c'est pas possible mais on verra ɗum ɗo andi komo watta